Yagni benta jongga kubor la OneRasP daga fatafat online shopping store. Kari khasi channel haba bodi ni ki jingwan phai ki nong Meghalaya ni ki we ki jala jong kari kalala barang bun ki nong Meghalaya ki dang sakut chabar jala kum Maharashtra ki barang sa kum ba pras pa ngot AA bar Tamil Nadu ki barang sa kum ba as pa ngot AA bar kum joru ha ki we ki jala haba bodi ni ki jingwan phai ki nong Meghalaya na Tamil Nadu kari khasi channel klai kran ber ba UCBS tichulai ubade nong mi khmat na ki jala Meghalaya ha ka ni wak lani ka North East India Welfare Association in Chennai bar ubade udah kau jaga Meghalaya ki besakut ha Tamil Nadu ber Kerala ubalaya thu baki dan hadu praspa ngodi ai ginong Meghalaya ki belami na Tamil Nadu ha ka khalai tarik ujamang bad menta ki ne gila poi shaka jala baki dang le ki quarantine center repair jong ka jala Uniu Rangba Ubadeu Assistant Professor ha Department of Aeronautics jong Hindustan Institute of Technology and Science ha Chennai ula pentebru baki dan sakumbashi spa angot ginong Meghalaya ki belami na Chennai ha kalai phu tarik ujamang bar ki besakut mentasha Tamil Nadu ki long sakumba ars pa angori ai Kalinya dari buat ke Tamil Nadu, ke Banangkong do petugas train kedai kebami kita katai terik mo, sedih nak poi semua transport ada yang jadi mau Meghalaya. Jadi ada nang papat ke next train, the last train kedai kebami mereka Saturday, kita kedai naik terik. Hantu kita kumba approximately 6 mau Meghalaya. Mentah kita kumba ganti, kila poi cross kita Bihar. Okay. Kidang dan tiba wan ha ketika sini naik terik, tidak dikena Meghalaya ke Bangilong, ke Basa, hanya apa Chennai City, bahkan Kanchipuram district. Jadi sini kita di district do, nama katanya tu kapon district bah. Kidang dan dikena kasih kena Meghalaya approximately kumba apa sampai di sini di district, na Tirupur, na Krishnagiri. Jadi kini very soon the sarkar kan ta lihat yang kita arrangement kan. Kamu Jakarta ni tempat lawan tinggi nama kini kan? Oh, ini juga pasti distrik yang perlu menentukan nama. Kamu very soon kan, nama apa? Constantly ya keep in touch dengan ke sarkar Tamil Nadu bersama Meghalaya ro. Ilang kong tasang kumba aspak kong tumut para kita aspak kong minta apa Tamil Nadu. Habayat huye ke jing ki nong Meghalaya hadin balakhe ka klam COVID-19 baraba ka sarkar kami kala penjari ru da ka national lockdown na ne ke jing khangdam hakari kini ki nong Meghalaya Tamil Nadu gila mat e shibon ki jing kum ka jing do pisa na ka jing do no ka kam bar kum ta bon na ki kila haban pensa no bar katu ka ni ki briu ni wat haki shelter home bala pen khre kar pang da ka Chennai Corporation uba UCBS tichulai ulapan paru ye ki jing songu ye ki IAS na Tamil Nadu bat Meghalaya lem kum joru ye ba George Navelor berkum juru ki parada khot ke national volunteer ki batre shitam bha hukum kani ka por bakhe kani ka khlam Hadin ang to pag maktin yo ni sir bakan ni ka Tamil Nadu government kalong ready bang sen gini sana Meghalaya ni contact yang sa sarkar Meghalaya makaro kalong ready kin man accept ni sana parallelly ro kani ka national volunteer show kalong active bang set pat ni jiwe ka ati state kan dengan po Indian Jadi ni bagi kendok na talong baik ba bon sin si kimyo so ya kene ka tulak ba si haban si ba kene ka bai wifi. Jadi ki ba po tan na duhi ini ginam Meghalaya ki saksi. Ito kan di ni bansa ki kita ki shelter home. Ki bale Chennai Corporation. Kidang pat tamhado munta ki kena kasih hi tinggal di bang haban pak kata naman ni arrange ki ba ki terlok nang namlong kendak kan shelter home. Tiba bon ya shelter home di Garo. Okay. Kedai kata ini ke ding buat dia kenduk lah. Kedai nang so pat we ba tempat itu ke pring mungkong do. Hang so kila bon ba kena kasih kena Garo tu ayo ban lepas.